टंग्लानि न'नै रेल दालांनि गाहायाव बोखांदों सासे सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै देहा। दिनै फुंनि समाव टंग्लानि न'नै दैमानि रेलवे दालांनि गाहायाव जायगानि सुबुंफ्रा सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै देहाखौ नुसननानै रेलवे बिफाननो खौरां हरो। लोगो लोगो बे खौरांखौ मोननानै रेलवे पुलिस आरो मेजिस्ट्रेट लकास बैसुआ जाथायथिलियाव सौहैयो। बेनि उनाव सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै देहाखौ आनजाद खालामनो थाखाय थोंजों अदालगुरियाव दैथायहरदों होननानै जायगानि सुबुङा फोरमायदों। আমি প্ৰায় 1 ঘণ্টামান আগত এতিয়া গড়ে 11টা বজা নাই 10টামান বজাত আমি খবৰ পালোঁ। আমাক এই টংলা ৰেলৱে ষ্টেচনৰ মানে ষ্টেচন মাষ্টাৰে মেমো দিলে, জনালে যে এই কিলোমিটাৰ নম্বৰ 37 ব্ৰিজৰ তলত এটা অচিনাক্ত এই মতা মানুহ পৰি আছে। আৰু সেইলৈ আমি লগে লগে খবৰ পাই আহিলোঁ। আমি তাৰ পৰা নদীৰ মানে পানীৰ পৰা উঠালোঁ। এতিয়ালৈকে চিনাক্তকৰণ হোৱা নাই। আমি চিনাক্তকৰণৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ আৰু বিধিগত নিয়মেৰে বাকী যিখিনি PM কৰা ইনকুৱেষ্ট কৰা ইতিমধ্যে মেজিষ্ট্ৰেট সাহেব আহি PM ইনকুৱেষ্ট কৰিলে আৰু এতিয়া আমি PM লৈ যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ। আজি আমাৰ ইনফৰমেশ্যন পোৱা হৈছিল ৰেলৱে ব্ৰিজৰ তলত বডি এটা পোৱা বুলি। ৰেলৱে ব্ৰিজৰ বডিটো এতিয়ালৈ চিনাক্তকৰণ হোৱা নাই, প্ৰচেছ চলি আছে। ইনকুৱেষ্টটো জাষ্ট কমপ্লিট হ'ল, পষ্টমৰ্টেমৰ কাৰণে পঠোৱা হ'ব। তো ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি এছাৰ্টেইন কৰা হ'ব যে ডেটটো কেনেকুৱা হৈছিল। মেল হয়, মেল ডেড বডি। তো ছাছপেক্টেডটো তেনেকুৱাই যে ওপৰৰ পৰা প্ৰবেবলি পৰি কিনে তেখেতৰ ডেথ হৈছে, বাট পষ্টমৰ্টেমত একচুৱেল ৰিজাল্টটো গম পোৱা যাব উইথ টাইমিং আৰু ননয় ব্ৰিজৰ তলত। ঠিক আছে। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइव क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेंट आरो डाउट क्लियरिंग सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।